Kethe kamuleithire buri wirigiro gwakwa tugeku na ititana mbere bwea kankwate ni kirinteta cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiambiria nteta cietu akiaria gavana Omero mutumantaithinge na tariritie ubani bwa Meru kwa namba 4 kiri mangavanasi baraba kinyaniritie mirandi ya weti na mbere Kenya nere Kenya wete ubani bu ni onto bwangwataniro ya tongori ba Meru na Kenya Amero Mwathani ari utwotongeria nyume meri 5 nibuibetwe control of budgets national government atena under any influence ya anybody ibuiba suwa kiari nyanta to cia state house akawa state house ya tumira mbecha ministry ya tumira mbecha county ya tumira kana yare ya gutumira development percentage ni 0 kana 20 kana 30 kana 1% pake yana a very authentic independent report ya ura mbecha cia muingi itumiri nyume mieri 5 governor wenu aregetene gukerukira ngwataniro ya twiniona MCAs gukirukira timu akera tukuritaniria neongo ina aritibeto bangugi aritingugi ngirita ntatu igoro first quarter Meru County turarankirwe namba 4 ni absorption ya budget ya mwaka ya 2024-2025 last quarter nde twewukuma kitene mweri ywe thatu nde thire absorption ye 14% nde taba mheshimiwa Gatangugi nde ta chief officers ndabera bureta on the ground ni lazima twarakishe Ngugi ira itirathira nara mashinani nte kumenya kethira nkona kanya ka obuthomera ira cibwithetwe ndene ya Southimenti na kwa twika mbecha ira bampere cia ciumite kiri supplementary budget necho ira atumire twa ranked number 4 nontu mamora no yete bila oyete neri kirundu either wa mwathani kana irundu bila bingi nontu bionthe biaragia neri akana so naombete kuyukia bila ayuketie mbecha ira cia ithi nicio ba DMK ba uthuranirie ba nenkera ndabanenkera bareta barabarene aikote uciuria barabara yuchenji na ukwenu mantu yo yabwithetwe na ukwenu nina mantu yo yarari miakeri na nusu imeri na tubwithetie nayo nayo mantu yau yatumite twikirwa twithira twi ranked number 4 in the entire country and number 1 in Mount Kenya region nande Geteke and Governor Meatika kirari vacant for the last 2 years. Na mama na alikuwa na meakeri na ari na July ijiri na arambere. Na ndeko izirage kaira mutandao na yo aweka uwa mutumaka ku celebrating we kwa non twatari Kenya number 40. We are 47 counties. Non twatari number 40 in 2022-2023. Non to atari Kenya number 40 2023-2024 kende ya kwa number 4 riratekwo ka kwa number 4 entumburi Tutana mbere na nteta cietu waziri wa Roy Eric Mugaa runguru ya thirikari nene bawatanirite na thirikari ya county ari munini ngavana Linda Kiome hamwe na atongoria ba mantu ya konie Roy ni bakinyite nteri cia ugoti Marega Higembe South kururia murandi yo irrigation nyura yo atetheria kari kurima bakiwa ni miaka kathomba kutethirwa kuri na murandi jungi ajo ya Roy nteri cia ugoti na ni murandi yo atetheria anto onkoloki ya mana ya nana mandikito anteto kuma milio ya Igembe mukiri onkonda no banganiti ribotie hapa Igembe South wakazi wa Meru na pia mwenzetu wa Madaraka watafaidika na mradi.
Waziri wa Rweno Eric Mugaa rungura thirikari nene ya Watiweni akaunti ya Meru ni munini wa gavana Linda Kiome hamwe na atongoria bangi ba mantu ya Rwei ni bakinyete nterese ogoti marege Gembe South kururia murandi yo irrigation yura yukethera yutetheria kari kurima bakiuga ati ni miaka na miaka gutethera kwina murandi yungi yayo na riu ende nteri isi ogoti bakomba kwitha bethethuka na muno murandi yo atethi antu site ya mana ya nana ario antu Kiombe na kinya kamboni hamwe na ikundi. That will cost 310 million Kenya shillings. The project has a coverage of 800 acres. In terms of beneficiaries, it will benefit 800 people because every person is getting an acre. But indirect beneficiaries, there will be very many indirect beneficiaries, approximately 4,000. This area has never had an irrigation project for a long time. It's never had an irrigation. And that's why after doing our feasibility study, is one of the areas that was picked. Wetu Mugaa ibwega sana na ibwega kinyano ntuko kureta muradi jojo wa irrigation itura rere ya ogoti na batu tui county government itukuga mbese ira tombete igwekera ke budget yetu million 76 chakomba gutetheria ke doje non doje is also a devolved function tukomba go supplement pipe tiri kende kana ndene project ije ya irrigation non to ready to dithete budget yetu na gotetora tutikugwata manzo ja roje especially ya kutosha ya kunywa na ya kulima tangu tupate 1960 na wasa umefika sisi wote tutushane kulima apate maji ya kulima kwa sababu hapo watu wanalima vyakula vingi. Kwanza tuko na ndizi hapa, ni area ya miraa, tuko na cereals ambazo watu wanalima hapa, tuko na mahindi, tuko na kahawa ambayo inalimwa hapa, sababu tumekuwa pia na walimu wa kahawa, na tukiwapa maji tutakuwa tumerahisisha biashara yao. Kulima ni jambo ambalo serikali ya Dr. Samuel Ruto imetumia mkazo sana. Na huu mradi ambao unatoa maji hapa Mutura na usambaze zaidi ya kilomita 26.5 kwa bei ya karibu milioni 300. In the next 2 years, agronomist ama wale watu wa kulima wana approximate $500 around 200 million every year. Riu bakiari ni bawete murandi yo nonto ende yo kururwa ntereiji anto kabayo tumire boya na njira ya kurima na muno bombe kwithia bakirima bya kuria birabya kureta baita Jojo kamberia inkomenya anto ba ogoti bakombe kwithira bakirima na economies ba agriculture bariuga pae kae munda ibo bateri kuona bokiona ngirima kana zaire cha 50 kurukira ke irrigation na kuanda mbeu chie especially acha ogoti itukuona kwina eventu vyomba ikuandwa imera bietu na vyomba igukura bwega zara twareki kuonwa into ibiandi na gutina inya fertilizer tumiri ko ikondania muthetu chocho ijo mwega muno cho kuanda into ituko encourage no tukuona mantu chetu cha value addition zara gavana wetu athuranirite ogoti marega ireba atiko na antubetu ogoti antu marega antu mageka kanuni ya phase 1 ora milioni 15 yo kulima itoke kitwire tulime mayangi tulime kaua tulime mario tulime korobo tulime miere kenda uchumi bya tubetu kwa ajili ya ukiri ori ukire waziri na wete monkathai biranto bakwenda ni wete na mbere ndete siasa hatu bondeba kwa mradi araure tuweka maendeleo mbele mambo ya siasa ya Kenya na turutira mwananchi wa kawaida kwa na kenda kaita kabira national government na county government tuinda tuzoko boromba tunasieni tueje tuwebwera tutea ni methone yao Keripotera Meru TV kuma Marega ogoti Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja
Ibwa mukirunkunja na waziri wa Roeri Kimugana na itie kuria kwanirwa kwawe nontu bwa murandi ywa Ronyange siwe jara wete kiri mwanka yomo ya kiluka ngwire rutini nini mno kuringana na Muga murandi yo ni yumite kuma isunsekia 76% mwanka isunsekia 77%. Mutugi okiambi no inariboti yo ariongete ntere cia Rwanyange gutega murandi jwa Siorenji jurajura ntere yu waziri wa Roja janze grone Eric Mugano na nite kuria kuanwa kwawe na bobune kumana kureta kwa murandi jojora jwa kigechunje kemwe kumakiregana ndene ya mwaka jomwe jokurukite muradi jojo wa Meru sewerage jujukite miaka mwanja which is a shame to put it twari uma tebo point ni ati contract ya kuleta materials on the site tutene irandu ikumanisha we have no debt teo certificate on the ni paid na tukuja meri thatu wethirinda are aringi teo progress yongelekete kanini waziri mugakiaria awita Jumatatu ya kiuma twitite bageka mochemane na wateri bonde ba murandi jojo irio thirikari nene ya kaunti yomwe na kandarathi ba murandi jojo ni kenda guchwa ntaira ya uria murandi jojo karekirwo na mpwe uria kumbikika tukuwatanira riu ntunda ya county secretaries antu bonde bego beyaye na iruari na tukwaria na contractor to riu pasibithia musemano yo muthia Jumatatu to ya antu betu njire wita pabuithia musemanio the contract is very clear munana mantu wa contract yombisi contract yeje we have 400 million remaining ngoethira and every contract na redress mechanism either bonekanira ngwe ke mutonge sub contract but kirango washu antu betu ba Meru kana contract ongele workmanship ground ongele matinka excavators engineers ground kana we part amicably lakini yatu kwenda process yantu bento ba Meru the bottom line ya musema ni yu iwakisha ngwe ikathira that is the bottom line of this matter tuwakisha yantu bento ba Meru bakonekera what is rightfully theirs panankero vyo mbecha icio umireke Africa Development Bank na the government iongo yetu thai usukuma au kutiere to 70 karibu 78% tusukuma twakisha ngoyo kethi atia ikuthira mugari ugathoko ya koromone ne regeri kwanjira ruarua kumana na mwerekera jwa rais na mwanka murandi jojo jwa Siorenji jwa jokuthira na hiyo imekuwa tisho kwa kukua kwa mji wa Meru town. Kuna zile masoko tunataka kujenga pale Meru town kwa mfano na ndiposa lile soko lijeke Kakoromone market ambao rais ameizungumzia mara mingi kila wakati akija Meru lazima tuondoe ule uchafu pale Kakoromone market tulete hapa sewerage treatment ya Ronyange mahali tumesimama kwa leo, lakini kwa kweli it is disappointing kwa sababu progress hatuwezi kuwa na 1% progress mwaka mzima. Sasa tulikuwa 76 sasa tuko 77 na haya tumeyazungumza katika forums mingi na tumediscuss kwa kina na kirefu katika ofisi ya leadership ya Meru pamoja na the leadership. Tutafute njia na namna ya kumaliza huu mradi. Kiripotera Meru TV kuma Rwanyange gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi sana Mutugi wa Kiambi na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na amenerete ni bamwe ba MCs kiri mambra ya kiuntwira ya uragitira yatite na mbere Tharaka araba amenerete gavana nontu bwa kurea kwa tambaru na kinya kubanga mambra ya anta Njuki kuya wa tambaru kakunda mambra ya yebelu dagara waiguna na kulikithia Anyanya tababa ni MCs mwanya kuma kaunti ya Tharaka Nithi kiri mambura magokongwera ntwira Tharaka Urangiti Cultural Festival agaba gikunda noro gikwithiro ria mbere buru culture ino nionekanite kuria mutongoria bwa gavana Muthomi Njuki bukuthungira kiatho giki Antoni akurekeria simbio yambiria kiatho giki na muoroto wa gukuria twira Tharaka na kana tukana support ya county government culture reke yambiria tuguchia mbere
thirikari ya kaunti ya Ruthaga twari ukweli ambaga thirikari ya kaunti ya Ruthaga ya Ruthaga kwa ukinyoke wa thirikari ya kaunti tikwenda support kacho yetu kendelea natia kwenda thina tukiugo natu yakaeta tukata tupembelezana muno tukataeta Ruthaga tena mbia oyendelea itakuwa sawa Rondino ya mberia mbere thirikari thungira na ikiabe kiamberwe ECBO era ya mberia tegwatithanĩtie na county government ya Tharaka Nithi wogo ke wa CBO ne amberia kiabe ki ego kiamberia na gwa ya thungira tu na gwa kuthungira kiabe ni mwaka wa mbere atega mbeca kabioro bira birara mwaka na gwa atega mbeca kanyomberu yenyu magu bumagu na gwa kwedoka Meakeru yenge yonte Kore mwana kero de toki aririke Kore mwana kero de toki aririke Gakio de kiumboka kwethera wakira monka kirimba njenche MCS bakoroka gakegena ya koroga mera kiathige ke ende chakinya kiwanjani manto makagaruka Mwanga wakira mwanga urangetero ne ya wampia Debu kweli Ondona tioto kuruka era itoma budget tutie bali tumono lakini wakira mwanga ya kwa wampia wakira mwanga oyonge kana supplementary keja bejini kanodata ikarutu kadibonge kawe wachekere tuitake mtawera nende bato kuwa na milioni 5 ilio tuikwenda supplementary ya yenu twa kwanza chiagiri kuongero kena tuendelea kwero ntoera wetu na kwero rwanyero kwa andwa ati tweterete thirikari ira nene ya kuleta mbia twambirie neno yetu tuine amashinani yoyo ngware thirikari no iruthite hata ina yenye utethwa ona mtu akenda utethwa naona nagiana wobindia kwenda utethwa ona tio ho twe thirikari ino ya county nerute wira agao yonere thirikari ino ingi nene ngerekana kenda thirikari ya nene ruthata yongera mbia lakini tukiomba ukiogu tukarogu twethiende tio tweterete utethwa watu wengi atio tuseme ukweli na ukweli utatu set free wewe mtu anatuwekea mama anatuwekea mio mwaka wa 2024 tuwekea milioni 5 kwa hivyo kwa nini ndio mwaka wa 2023 tuwekea milioni 5 kwa hivyo kwa nini ndio 2022 tuwekea milioni 5 kwa hivyo kwa nini ndio ina kanani na kuchua mwana wa temo chiale baubange bachali no ikobale MC wa Mokothi Manyangaluku Marengo akiringira Mochumare manto mama na kiatheke achokea ochobetea agato chobetea ingabana muthomi wa Njoki kwa no egalo da kwa kano egalo da tai kwa kano egalo da tai hiyo maneno mengine tuachane nayo na ndio gone maengo mara yankinyeta na mago mema ero ndio mutane na nyamwira kwirawa mwetekeke mtu wile wa na Mungu atakata malengo. Kwa hivyo sisi tunasema na tutaendelea kusema na hatutatishwa na mwangato ya tele atobeto pego kwa to puato ya rangi. Aida siende. Sisi tuko Tharaka Nithi na tutakaa Tharaka Nithi na tutaendelea kukaa Pauragate na haki yetu tutaitetea. MC wandi ankondi gitonga kithoka kiuria kugananio gwakira wandikire mirandi yothi na mbere budget ile ya rudo kwa ndo supplementary kaya kila muntu kugananwe manto makare boya Tharaka Nithi kare boya toreno kana Tharaka Nithi twege ndukimwe tulikwenda kana Tharaka Nithi ega ukanete kirugera gwaragia ati wori mutharaka si wori ngania wori nini twando Tharaka Nithi itugananwe atotiku gasora to watu banano no ndibu kwa ile karata lakini tuyakarata hata upembeleza niambia cheto cha thirikari na imbia cheto cha geriko yo turutira gwira na tio ndo arombire TV na uyu monene kwa gavana aromba iteke arutirando we kuma kenene keurangete Tharaka North nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna na riboti ya Ndagara Waiguna yetukira katanta kiriteto cietu cia Meru TV muthenya ithiro ina kaita kakea unimbita wa Tiri Babu.